Hello guys, tuna kan say nom cho hile YouTube ibon min mangwin na after 1000 subscribe after 4000 watch time ti zo tung le ep ham ti le monetize apply ngai hi chon tuna kan say nom cho hile monetization hi iti apply dam na ki kan say de hi chon ka channel subscribe lo ne lung set and subscribe na tin le hello friends come in chile Buonga hin tuna say do chile monetize bolding dan na iti monetize applied ham ti hi kan say de hi chon abla ko na top ke nin vet pi ke de hi wa kong thum he okay chi pai utin isay bangwen video jo sai say win YouTube langsang hiten hoya ko na vet dham na ti ma sa pe na chun Chrome hilo internet sai isay hop na ta chu chi de hen tin la chi la chi jo tin la pe sung kyong jo tin le achung langa button a chu na profile button a chu na click chai tin le adang ep hoya na click dham ti le creator studio ni click hai na creator studio a chu na click ding indai ma jo se creator studio a hi lut te ngai ham ti yong la creator studio a hi ma jo se ball the hai na hi chun che ngai te YouTube ma tham setting phat cha na ball go ham ai lo ep na ball go na cha na lut te ngai hi chun cha hi lut chai ten leo aning langa profile omen profile noi ya chun athum ali nga la list min na symbol ki pe to ita ga click sa min nong ki sun den cha hin anola sum kitile di lo de hin dollar symbol na dollar symbol a hi na click de na click tin le page tha hung do hin net slow je na hung do hung do a hin cha epp ki sa grow with your YouTube ti hin ten le has a YouTube partner you will be eligible to earn money from YouTube video, get creator support and more, learn more kitikini cha so sim ho ngai he na anoin cheutin abona madam 1002 subscriber 5237 public watch hour hitan ke ya mas a ka account cho hen chi ke noya two step verification nang ki chain zero active community guidelines strictly hiong hi chai tan na correct ki pisu ke tan cha hi si jo ting ep bol ham ti le apply bol है ना apply monetization apply bolding है 1000 subscribe ही लो ले 4000 watch time ngai te hin chin complete te lo monetize YouTube monetization a hin apply na bol the na chahe channel monetization kiti hin next page hin chahe ama sa pen he first step review partner program term kiti hin chahe nami ading hin chahe anoi je ma chun start ki suni start na hin nami ale ima step 1 review your partner program term understand the term if ham tam ta tham notification notice ta bang kung ki sunin na yawan tho sin na sim no ma na sim din head ban no ma na head ban nom le sim de na chun hin sim chai teng la noi lang jo chel chun accept the YouTube partner program term ki te hin khat chit anoi pa hi ti ki bol sa hin achung pa hi tick ball ke de na tick ball sai teng le loading chom khat che di hin okay ga nga han te na mi tam ta he monetization bolding dan head hello ma hin na I have dinga cha bain I wa hello dinga cha boy tho he le chun chi video hi kin sim hi phat chom na ding hi okay first step accept you ball jo chu chom phat ga nga le loading jo wa chun dan ke sun tai na chung nga he ke
dan ke sun tai cha ti zo a hi ip bol ke du ham ti le anoya pa 2 step not started sign up for Google AdSense ti Google AdSense hi YouTube ma Google AdSense YouTube monetize masanga hi Google AdSense sim hi pham phai hi amyong ka hin sei hin next time ting le ai ma cha he thakana hin bol du hi je chun 2 step pa hi che du hin 2 step ma hi anoya chun kisun kinin start ti hin anoya start nami me le thil khat 2 step ma hin you will be redirected to AdSense to complete this step ti hana ta ip ke sunam ti le yes I have an existing account no I don't have any exit account I don't know cho ama sa chu Google AdSense account na ki hon hi le achung pa yes na me de na na ki hon do hi le no na me de ten I don't know chu meaning yo lo ti ta bang he slide ding alai pa na me de na no I don't have any exit account chin me chai ten le continue cancel and continue men continue na me de na ban chi be ji okay chi chu ga nga ha na tin loading kin hin ta he ip bol di ham tele Google AdSense account hi hon de hana cha i hon de ki masanga chu tham mundanga no hon the na Google ho an hon the AdSense account no hon the he wan cho chu no hona hele zoten boi kha mai the hena ye chun china ga nga ha di tele aboi na ding da no chu ken zoten le next video ka hin sei din cha hi tu ge ai loading na lain okay chứ nó mi tiếng lệ masapena ip hin se ham tile choose an account ti na AdSense account hoi account wa he hoi email a he hoi gmail a he na hon ham te la he thu tam ta lin ta ma hin na ga se chai thei lo hin hi ma chu ken chom cha few minutes na ta kan se den shortcut na a hi chu apa pen chu na YouTube hon na YouTube video upload na email chu namana le akisu pe na he cha chu cha na click de hoi chu naman no mam na chu naman ding cha hoi chu video na upload ham chu chet chu naman ding naman chai ten le na mi le next page ong ki hong the Google AdSense sign up kiti cha he na hin me te noi lang hin che le na website no hin URL of your site che anoi langa chuna chele get more out of AdSense yes send me a customer help to perform solution ti ho cha ip bol tham ti le select your country ti na chi mi ngai chu details khat ve dinga ga ki pe hin okay it'll get more out of AdSense yes na me ding anoya hin select your country hin India na me ding te anoya chung ga chi nang ga tol to ga ta na ga tol to de ga tol to le chun nasim nom lo le anoya yes I have read accept the agreement chun agreement now to accept na bol tai ti hin ten le create account jo ten le ep ham ti le na AdSense account chu details sung ke pe de na AdSense account chu details sung ke pe tin customer information nanga hi je chun na information chung ke pe de ama sa pena payment profile ten namin hin kamin hi cha he chum ko koi chun na namin chu na submit ki na lai de na alo na edit nom la na edit thei adi lo ma le ni ki edit ding adi chat na hi ala direct submit
submit na me ding tin le chai khat hin wet sa ken account type hi itabang account ham individual ham group ham na aumin na chang hi le individual na koi ding group hi le na dang option umahin ta hin koi ding tin le no chun name and address ti hin ta chun na min ne ke type ding na min ke type ding tin le na min ne ke type lo ta no ya address line 1 ki ti hin cha he na address ne ki sut da na ep address ta yong le ne ki sut manja dimapur tia ka sun ni no ya tia ju sun ding address line 2 ang sut ki din te city chu hoi lai city ham town ham city ham na dei na ki koi the na type jo tin le no ya hin postal code ki ti le post pin code na now pin code chu na type ding tin le na type chai tin le no ya chun state state na hin ep no koi dham atam jo hi ei ho he Manipur Assam Mizoram Arunachal mundang danga umai he na wan cho chu ga ki sei da le atam pen now jo Manipur Assam Nagaland ma ho dinga chu state na Nagaland Assam hil Assam te ka ki type te he te no ya chun adang im cha hol kit povin na phone number na man pen na YouTube create na na number man hilova na number tu anaman pet na itham ima AdSense account ping ham hung la min hin phone theina dinga chu hin na number na man pen chu na type de okay na type chai ten le next submit hin mi ading na submit jo ten le paste tha hong khong in tin paste tha ke le redirect kiti umen ten redirect to na mi ading redirect na mi ten le masa step 1 step 2 a chun na hin thun kit da na hin pui lut kit da okay loading na line ga nga chan step athum na chu iti bol dham ti le a hen umwam okay in saying got step 2 ma hi imcha bol ho ngai he na not started get review YouTube will review your channel to make sure in compliance with the YouTube monetization policy well email and your decide useful to within a month this step will be begin automatic after you complete the first 2 steps complete 2 steps we complete then automatic nga che de na email a na video ho na content ho cha pona hin I khat de cha hi aboi na chu reject yong hi the na reject hong hi na ding chu tu a ka sei lo de hin ong tama example la e khat copyright claim ho ai lo le sound ip pham na iman na record pe na mi la sa ho na hong ki record kha ti ho a cancel no me je chun chi phacha ma hon hin check di hin je chun chom khat 1 month ti wang 1 month hello within 15 days song hi the na within 7 day ayong hi the je chun chi nga hat di hin hin check tin la nang na ko ma message song de na gmail a cha message song den yes your channel is monetization hello sorry your YouTube partner itham na channel cho ave ovin ai wang YouTube partner ra he accept lo hena ti ho message gmail la hung di hin I accept mo la accept na I accept lo thu hin sei dim hin chu hin then 2 step pa in progress ni after 1 day in process nom ta hi ji in jo ten le number 3 step hi automatic a che di hi ti ka hin ha sa then 2 na che ka sei nom chu monetization video ki bol a hi nang dinga phat chum na ai lo chi monetization na vet na ko na nang na ki hil na a phat chum na ma le lung se nin comment na nin sei the hin then like subscribe nin bol pe ki ding kong thu
click pa